Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Dr. Maisel Amprin Lingdo ka balong ru ka menteri ka tanat ka koj ka khia ka sarkar jilla pada ka juk por ka balong ru kum ka kertong MP jong ka seng na po ka Shillong Parliamentary Constituency kalaong baka NPP haba ka penyeng ki long kebe ban long kum ki kertong na ka benta ki artli ki Parliamentary Constituency kata ka Shillong Batura kala pen I lepa baki kentei ka jilla ki long ki baklan ka jing mujing perkhat mat ki bedon ka mensem banyale Bat kum bakala ongru ba wat pet yaki kum ki breu ki bala penyang de ka seng Henry ka jing penyang yaki kum ki kertong kalong bakin yada bat banya keren ki mat ki jura bat ki jing jong ka jela ia kini ka kong Amprin kala keren ki lat patai khubor ha ka office trekam jong ka seng hello wala shumiar Shillong ha ka bedei bat ka jing sha thombor jong ki kentei nakalyang ka kong Amprin kala ong Bakani kalong ka way ni ki mat ka barang jia haduk mentaman ne bat kum ki nongelam hi kin pet bat bishar bakini ki ay kinam jashu hapo ka jela kala ongru baka sarkar hapo ka jingelam Konrad Sangma sumbut menteri rangba ba preston tensong bat ki way ki menteri ka khlem le lendat bat yagini ki mat bat lingba ki khubor hamsaya kamud baka sarkar kala klet yagini ki mat Baro hi gi bakwa ya gajing pentrai kam ya ga kernet ke bahan reu bat gajing penklan ya ki district council ke kong Amprin kala ongru balada ki pat ba ki jet ya ka bakan longkum ke MP ke sarkar jela kan ai bor banyak keren yi kini ki kam amtang hagi yeng dor bar thau an jong ka ri Henry wat shadu ki office sarkar bahe jong ka ri ru Kambuan mano Ka NPP apa ka penyele gat ya ka MP da armut ki longkmi hakawan bat ka tu Meghalaya seat ngasngau kala pen I lupa maki kentai jungi kiladai lupa ibaklan ke jingmut ka cepat ibaklan ke jingele ibadon ke jingla banyele bat ngangas ngau nginum sya kum ka jela wat pet yengi arngut kum kita kilong kmi ki bakapati ka penmi kapati ka penmi nang manginyo mangi banyak khana banyak da banyak keren bat ngangas ngau kajing thambor jong ki kenthei kadai ka wei ka agenda ka badang yai ja wat ha ka jela ka jongi bro bat ngin pet ngori ka ni ka kam Banpen ba nginum sya bakanja kat balae saudang jokajela ka state government hagajing yalam man jong party NPP or the chief minister jungi the honorable deputies chief ministers ki jogi ki council of ministers ki claim no kini issues him la ban muddur tang namor don baya khana balaklat igiti issues baka sarkar jila kanum shim yikini ki issues ban pet baki longdo long snam hakabaya day ban ka amendment of the sixth schedule ngiru kum ka party bat ka sarkar lang baro ki party baro ki badan hakin ka sarkar kilaya menjur lang bangi hak banyo iya kata bakan ja niak ban penklan ya ketenat jong ke district council saudong jong kejela ke jongi ngi ladep kubur lang laya syong jing ya lang ka sudai ba ya kan minta ka parliamentary standing committee kalara ya ga kai pot jong ka sa parliament ban ngin bud den ya kata yo pi mudur baka MP ne UMP kila ban penlong do penlong snam ki issues jong ka state kalong ka babakla lada pijit yanga kum ka candidate MP ka sarkar jongi kan ai bor yanga ban ya kren ya kani ka kam omtang ha parliament Henry wat haki office sarkar ki bahe namar kinda pe ya kini ki agenda ki ja lenti no haki departments ki prepare ka sixth schedule ipa jonga let bapi tamar banyang bab kwai hadwar blay
idon ha parliament ha kapor baka don ka amendment jong ka 8 schedule. But ha ka kapor ilayo on ay bantalem baka laday kapor ya ka riin dia. Bakan ito lem ya ki kentin jong kinong snong ki barit pa. Aba piong bapin protect ya ka interest jong ki breu jong ki barit pa. Pet bapi pet ya ka tin ka telit. Ay boringi ito no ya ka pet bapin pet ya ka culture ka jongi. Ito no ya ka ay bor no ingi. But ngin ya sa ya kita ki bertemu ban pen tombor ya kata. Ban tuklar ye ki kam district councils jongi. Ban tuklar ye ki kam ki bayaham at culture ka jongi. Da ki no ki tenat rekam jongi no ki political parties. Kumba kalong menta. Kadon kata kacing ya keren. Badai banum ai tribal status ye kita nganga ong ye pi ka district council kadai ka council ka bala pen kamti lemba ka election ban pet ya kata ka tingi dei ban ya da ngin ya tre rengkat nomor ki MPs ki hab ban bot din ki shong ha Delhi kadai ga duty ka joki balik aku gi cekas ni don kam ban bot din ni kita bat ka party ka jongi ka sim ya karai la ka tu ka ni bakan bot din ni ki issues. Ma'am, larang page ha social media. Kuno phi kum ka kertong jong ka parti ka basya kuno ba kambom dei ka ba i je beriu pinlet si ba on kran ni ta. Ngan ya tu ya pi. Lada ka social media ka haprai lut ya ka san perthai. Ka social media kan rai ya kimokot duma hapokon. Ka social media kan rai ya kariam kabet jongi kenthei ne karukom im kirang ba hakaste ke jongi tangi bakla sibo tapi lah phai election no ha social media kat pinang man sebot hi siapa ke polling station but pijit ya ka candidate kabla itu tagi election commission tongin ya keren ni kita ke issues ki bayahan ngim don board bangin ya dilute ya ka conversation jongi Masih mereka bertiba pilih buat BJP telah sebut dengan NPP kalau kenal ni kong kampung ni job. Markum bang kan dia nila, wifi kita dia mangidon lah kejong logic, lah kejong formula, numan tray kena menila ban job sim jong pai dak kantong di masa. Hakan ikanti nak parti ni tray stom borba memang sim. Ya kini kelam kubuk kami yo majority yang slow sorry juga. Ang sakol ba ajala joni ni ba timpat pagam ya ka presiden dikti kata kadai ke jingkran jong ka media na kapor sa kapor yung makimpat accept lada kimpat accept kumno ngiyo man lang kmat ya Yeah, simple. And our vote share is very much more than the other party. pikali ke jingkali pensyong nong rim kanya ka kumno ka NPP pat kalang kmat ini sarkar lada ka state jong kimpat accept kabam na long em Hagawai people yang last election. Our vote share kan no. Lailak san form ta. Bakat UDP sekarang 290. Dan itself speak. How imlak menyo numbers ke MLA. Bon ba barem by slight margin 100 200. Tangga vote share la di depa bang la tam su dai kata kada hukum kandidat ni ruba. La dai ke por bin set no la jokan ni. Manongi kata kena please member. We are 26 member. Who's the second highest? Tell me. malah bobot kino supaya ba kita nya bisu mundur kumta kalau mundur ka duty jong ako ka MLA ka day ban pet MP ba pet iki numbers ki ba job ka election kan no seat yo ka NPP ang taking in siya kare You have to respect the mandate of people. oh Nazani la election ko. dai Kaya ko kidon ba? Kunsa ina ko tumam. ngala de ong yepi ba wat penrem nong tu yo nu no nong chok snong lem da yo ya kamopor jong ka yeng bisa wat pen kela ya kata ka isu namar bangan ya tu yepi ngi ki balet chakot ngitip ya ka jinglong ka jingman jong kata ka case
Pila man keno, kapor kan sa batay. Ngimla mangiban sumudur bet ba, oh kata si kadyo, lakanus naman tayo nga, yaktabit yatalan. Nga ong ipi, pusyar pag ba, kapatwan hi ka court ruling, wajus ngap ilu yun. Ay kinang pendam kambak lamagi, no problem. Nga ngamlet, siya karansan election banyak keren juga nikakam. Namarkam day karansan banyak keren. Nganlet siya court, kacaka kapan ngap ya kecil keren juga. Bien. Ma'am, Bien. can we ask something else as well? Kamu yang duduk ni election tersusun kapan ini kejubilang MLA, kejubilang minister. Menurut saya bumi bujuri pak berlingkun yang MLA election ni pun. Nga ngoong yiti kumni. Uhati udang saklaw. Nilayat terbabi utah. Ay ngan cross fire kata kamriksi. Ladapi ong yengi to ka parti kampun kre mo. Ngi pun kre. Upat ba unsaray. Pilaban ong. Bao nepotism. Nakaju si kaju kaye. Tiwan yala election kin penrem. Pindalala man penrem tingin siya kana kani kata. Kayeng kasem ko jungi kalau kayeng kapala IT mons ngubha nakabentaw pagka. But ngin yay yale yak election nakapor siya kapor. Rai upat pa. Pindas dan kami kayeng kasem jungi pa Peter Marbanyang. Ngilong ki bakloy ban serve yaki. Mentangi don si MDC. Ikon jongay Brazil ilahe. Lalong very capable banyale. I can rai ki pagpake. Hindi mga banray. Ka seat election pindiyo ang hajar ka. Kaklemwan ka seat congress siya kayeng iba pita. Kakon iba pita kahapyale dakar election kabajuat adu kata-kata. Klem ay nga to ka ticket mo. What ong bakarong baka bangijit ang yakawi kayeng. Pila man bisni mo pigi bakaran. Ngray pagba tutuloy to. Tingin siya le. A time will come. Ay. Surely. Suggest and how will you send your message across to your opponents? Number one, the case is now being currently heard in the courts. It would be sub judice on my part to speak about it. However, I would like to say and place on record, the case is well being heard in the courts. I have never at any point of time been convicted. Let no political party take advantage of this and make it look like I have been convicted. The truth will reign supreme. I stand by that. I will not speak more, but I am confident that the truth will emerge as it is. Do not use it, because at one point of time, there will be repercussions of all of this. I will not speak more. No man is guilty until proven otherwise. Use it, throw that ball around. I am not afraid, because I'm doing greater things. And when I go to court, I know what is being discussed, not the man on the street or the politician who will be trying to bat with that with me. I'm ready. I'll take you on.